हरे कृष्ण मायका स्टार्ट করছি। हरे कृष्ण विद्यालय स्टार्ट करे टाइम झालो। हरे कृष्ण हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सर्व भक्तांक भागवत पुराण कोंकणी हांगेल तर्फेन मनस्पूर्वक स्वागत करता। प्रति एकादशी संपूर्ण भगवत गीता पारायण जाता, तशी आजी भैमी एकादशी भगवत पुराण कोंकणी हांनी संपूर्ण भगवत गीता पारायणाचे आयोजन केला। सो आम्ही प्रथम जावन मंगलाचरण माल ताजे नंतर गीता महात्म्य सांगून आम्ही एक कार्यक्रम स्टार्ट करूया। सो मंगलाचरण सांगू येताची दीक्षा पै माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्पदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सगण ललित श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृतभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीक्षा माताजी। मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना तो मस्त धन्यवाद दिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट गीता महात्म्य सांगू येताची सुषमा माताजी। हरे कृष्ण सुषमा माताजी, तुम्हें रेडी सुषमा? रेडी माताजी। आदि शंकराचार्य विरचितं श्री गीता महात्म्य। गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारामलनाशनम्। गीतासु गीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्मानुनित्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनाः पार्थो वत्ससुधे भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रः
तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सुषमा माताजी तुम्ही भारी छंद करून सुरेल आवाजात भारी छंद करून गीता महात्म्य सांगून दिला. सांगली तुम्ही आम्ही पुराजन मंत्रमुग्ध झाली. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे. हरे कृष्ण. अशी याची प्रति एकादशी का म्हणजे म्हणून तुम गेला. हरे कृष्ण. सो आता मी मंगलाचरणम झाला गीता महात्म्य झाला. आता आमगेला पारायण शूर करचे पशी फुडें एक राउंड महामंत्र हरे कृष्णा महामंत्र जप करूया. स्वामी पुराजन मुट्टुकोनु एक राउंड आज एकादशी निमित्त 108 बारी कृष्णाला मी नाव काढया. सो आमगे लोटामका आमगे लोटो महामंत्र सांगू येतसची भक्ती नेहा कामत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवत पुराण कोकणी तर्फे स्वागत करता. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद नेहा माताजी तुमको. तो आम्ही तुमका मस्त खुशी झालं. आम्ही मस्त पुराजनान वटुकोन तुमगेलो एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप केले आयच्या एकादशी दिवस. सो तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त धन्यवाद दीत. मस्त मस्त हरे धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता मी आयच्या पारायणाक भगवद्गीता पारायण स्टार्ट करूया. सुरवेक दवाल उडगासकोनु गुरुल उडगासकोनु पुरामल गडल उडगासकोनु आयच्या आमगे कार्यक्रम मी स्टार्ट करूया. सो फर्स्ट चॅप्टर अर्जुना विषाद योग समूहत सची 1 to 8 संप्रीत शणै 9 to 16 श्यामला माताजी 17 to 24 जयंती प्रभु माताजी 25 to 32 सुषमा किनी माताजी 33 to 40 आशा हेगड़े माताजी 41 to 47 राजेश्वरी माताजी. हरे कृष्णा. संप्रीत देव रेडी असले तुवा? जी माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शौब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च हरे कृष्ण अन्ये च बहवं शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेचित सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं पुरुरद्दपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्मं प्रतापवान् ततशङ्काश्च भैरश्च वणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेते हरर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मं महाशङ्कं धर्मव्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काशश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शङ्कान् दद्म पृथक् पृथक् सघोषो धात्रराशानां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराशं कृपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं ययतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे
युद्धे प्रियचिकीर्तवः कीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी। ओके, आशंका जला सांग. हाँ सांगायचं श्यामला माताजी. भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरु निधि तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनता पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो ब्रवीत्. अर्जुन उवाच त्वष्टेशं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते. कितले टाइम म्हणूयात ना कारण कितले टाइम म्हणूयात नंबर. हॅलो हॅलो हाव संगनी. हॅलो हॅलो हाव सांगतात. भीष्मद्रोण हरे कृष्णा. स्टार्ट करायची. ओके ओके. भीष्मद्रोण हरे कृष्णा. भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत्तान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्याणां तुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वानुबन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् क्लैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोर्गै जीवितेन वा. हरे कृष्णा. येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा च आचार्य पितरः पुत्र अथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य दार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सा जनार्दन
पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपत्यति जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स अधर्मोऽभिभवत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल. पुराजने भारी चंदुकोन सांगलं. तो स्पेशली आज संप्रेषण यांनी सुषमा केनी माताजी आणि फर्स्ट टाइम येतासची संप्रीत मस्कता दकुनु सो आणि सुषमा केनी तानी मंगळूरा दकुनु फर्स्ट टाइम भगवत पुराण कोंकणी अंतु पारायण करचा आयलीची तुमको मस्त मस्त धन्यवाद आणि प्रति एकादशी कशी येऊ का म्हणाव तुमगेले निमगुन घेता मागीर वरले पुराजन भारी चंदुकोन सांगलं. स्पेशली राजेश्वरी माताजी कासरगोडा दकुनु आशा हेगडे माताजी नेक्स्ट जयंती प्रभू माताजी श्यामला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी येयाची आणि आमका श्रवण करचे भाग्य दियाची म्हणून तुमगेला निमगुन घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आता मी दोन्ही चॅप्टरावरच्या सांख्य योगा ह्या सांगू येता असाची 1 to 8 अर्जुन राव 9 to 16 आशुतोष राव 17 to 24 वैभवी नायक 25 to 32 वेदांत नायक 33 to 40 वनिता पै माताजी 41 to 48 कनिका भट्ट 49 to 56 वैष्णवी भट्ट 57 to 64 गीता नायक 65 to 72 विद्याकिनी. हरे कृष्णा. अर्जुन रेडियस वना. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्
विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीप्तान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सौमृत्तत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। यैनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुत अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्तानु अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। Right. Vaggi. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा न्यसेमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्ण। अतच्चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते त्वया दृणादुपरतं मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय ततो युद्धायस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धेर एकेह कुरु नन्दन बहु शाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति उपासितः अविपश्यतः वेदवादरतः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः
चेतसां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्या सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्ये एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगोत्स्तव कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि असिद्ध्योऽयं भूत्वा समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। दूरेण अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्व अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वितरागभयक्रोध स्थितधीरमुनिरुच्यते। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. विद्याकिणी सांगतावे तुम्ही 57 तकुनु. ओके 57 तकुनु फुल सांगतावा 72. यः सर्वत्रानाभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियातेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तैस्तु
विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव यतः शान्ते अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानाम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सगळे जणांनी बारी चंद पण सांगले रिसाइट केले एस्पेशली चरडवान अर्जुनराव आशुतोषराव वैभवी नायक वेदांत नायक कन्निका भट्ट चरडवान प्रति एकादशी येता आणि नवे नवे श्लोक शिकून चंदुकन रिसाइट करताचे धन्यवाद तांगल पेरेंट्स सांगता हांव थँक्स सांगता तशीची आमगेल रेग्युलर रिसाइटर्स वनिता पै माताजी वैष्णवी भट माताजी विद्याकिणी माताजी आज गीता नायक एब्सेंट आशिल्लींची विद्याकिणीन तांगे श्लोक सांगले तांकां अनंत धन्यवाद प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता आता तिन्नीचे आणि चारी अध्याय सांगू कामगेल उठासाची प्रतिभा नायक आणि तांगेल टीम ब्रह्मावर ताकून हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्टार्ट कर वै वै निन्ने अध्यायो प्रभा कामत 1 to 5 जानकी नायक 6 to 10 शांति पै 11 to 15 ज्योति भट्ट 16 to 20 नम्रता पै 21 to 25 सुधा कामत 26 to 30 किरणा पै 31 to 35 शैला किणी 36 to 40 राजश्री पै 41 to 43 आणि 4th चैप्टर चे 1 to 2 अनंतराय नायक 3rd to 7 सुप्रभा पै 8 to 12 प्रतिभा नायक 13 to 17 कीर्ति प्रभु 18 to 22 शशिरेखा पै 23 to 28 ज्योति भट्ट 29 to 32 शांति पै 33 to 36 कात्यायनी भट्ट 37 to 40. हरे कृष्ण. तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव मामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तेन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तमया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भ लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां
न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्म्यं मत्पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यते कर्मकर् कारते कर्म सर्वः प्रकृतिहेतुः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्वरम् इन्द्रियार्थानि मूढात्मा वित्वाचार उच्यते जितेन्द्रियाणि मनसा नियम्य वर्ततेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असत्य स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो न कर्मणा शरीरयात्रा विजते न प्रसिद्ध कर्मणा यज्ञात् कर्मणो न लोकेयं कर्म बन्धना तदत्वं कर्म कौन्तेय मुक्त्वा सङ्गसमाचर स यज्ञ प्रज्ञ स्पष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविष्टते एष कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैदर्थान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्ये ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् वरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीषु लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां योषयेत् सर्वकर्माणि युक्तानुक्तः समाः प्रकृते क्रियामनानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते स्वत्ववृत्ति महाबाहो गुणकर्म विभागो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् प्रश्नविदो मन्दान् प्रश्नविन्ना विचालयति मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यादात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा
उद्वस्व विगतज्वरः। एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा वित्तेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोऽर्वीणावृतो गर्भः तथा तेनेदमामृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणाननेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। जय श्री कृष्ण। तस्मात् त्वइन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संसत्याप्यात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप। स एवायं मया तेद्य योगप्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परं तप। अजोऽपि सन्मन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये यत मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। काङ्क्षतं शन्तं कर्मणां सिद्धि यजन्त ये देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्या कर्मया पश्चेत् अकर्मणि च कर्मयोः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्यकर्मकः। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्नि तद्दग्धि कर्माणं तमो पण्डितं बुध त्वक्ता कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीर्यत चित्तात्मा त्वक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्चलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समासिद्धा वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः। हरे कृष्ण। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः
प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। हरे कृष्ण। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यतैतांसि समोदोऽग्नि भस्मासात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं मत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रतस्त्वं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रतिभा नायक माताजी आणि प्रति एकादशी येता चांगल टीम घेऊन मस्त खुशी दिसता एक ब्रह्मावर उच्च नैलावरी फील जाता सगळे ब्रह्मावरची पेंटा बैल मनशा चरडुवा इवन आज तांगेल पुतू येईल असं आणि तांगेले खाते आईनी ब्रह्मावर तकून वाडीक जाऊन बाहेर गेला जलारी इव पार्टिसिपेट करतस मस्त खुशी दिसता असं प्रतिभा नायक माताजी चरडुवा भजन शिकवचे भगवद्गीते श्लोक शिकवचे मस्त ऍक्टिव्ह जाऊन गावात तिकला एक पुण्य काम केला वरीची खुशी दिसता मस्त खुशी दिसता। धन्यवाद अनंत अनंत धन्यवाद। प्रति एकादशी धन्यवाद भारतಕ್ಕ आमका प्रतिवार प्रतिपद अवकाश देत असते धन्यवाद मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आता जपा टॉक दिवची आमगेल उठसाची हर ग्रेस अमला सीता माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ऑडिबल असणार भारती पे माताजी। वै वै हरे कृष्ण वै माताजी। भागवत पुराण कोंकणी टीमान म्हाका अवकाश दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। आजची जपा टॉक आज काही प्रवचन दिवची नाही म्हणून આપણે सांड टॉक सो 5 to 7 minutes थोडशे रिफ्रेश जावे नवे आज दिवस एकादश म्हणून આપણે सगळ्या लोकांना लाईक कोण जप केलेले उरचे फाव आय डोंट थिंक की कोणा केलेले नाम लेख ना नॉर्मल डेसा की आज दिवसा चढच जप करता आम्ही नॉर्मल 16 राउंड करचे असले आज 25 करका म्हणून अशी सांगितलं असा कित्याक की म्हळ्यार कितला एकादशी दिवस एकादश म्हळ्यार देवाल प्रिय दिवस हो त्या दिवसान कितला मी देवाल चढ नामस्मरण करता तितले चढ बरे म्हणून हांव एक सांची कहाणी सांगची प्रयत्न करता ऐकूचे तयार असतात न्हय माताजी। सो एक पंता कसं जालें की म्हळ्यार एक फिशरमॅन आशिल्लो फिशरमॅन म्हळ्यार मच्छवार कोंकणीन कसं म्हणटा माश्टी धरतल म्हणटा न्हय तो फिशरमॅन तागेले बायली वट्टू आनी उरत आशिल्लो एक गांवांत
आणि सतत ताका माशली धरचे विकचे त्याची काम फिशरमॅन म्हळ्यार आनी कसं जालें एक काम आशिल्लें ताका तेन्ना कसं जाता त्या गांवांतू सुमार लोक आशिल्ले तागेल्या वारीच दुसरे फिशरमॅन बी आशिल्ले तर एक पण कसं जाता की म्हळ्यार तागेले कॉम्पिटिटर लोक चड जाताची तेन्ना कसं लागता तो की ओ आतां केल्यार आपणाक ताका अशी पसून परिस्थिती येता की ताका एक माशली मेळनाशी उरता आनी घराची पळोवची म्हळ्यार मस्त त्रास जावच्या लागीं उरता कशें आपूण घर चलयतलो बायली कसो जवाब दितलो आजकाल बायली भितर लोक चड आसा न्हय बामण लोक सॉरी तशें करून तो म्हणटा आतां आपूण कसं करचें म्हूण विचार करता उरता त्या गांवांतू एक राज आशिल्लो त्या राजाल एक स्वता एक इंडिपेंडंट एक पॉन्ड आशिल्ले पॉन्ड म्हळ्यार तळे तळे आशिल्ले तेन्ना हो कसो लागता फिशरमॅनू की राजा गोतनाशी हांव तागेले पोंडांत थंय मस्तची तळ्यान एक राश मसल्यासाची ते हांव जर न्हू बाजारां विकून कडेरी पयशे हाडचे अशें म्हणून विचार करता कित्याक म्हळ्यार ताका घरचे लोकां म्हण वय पळय आतां ते राजाल ते तळ आसा पळय ते अगदी प्रतिबंध लायिल्ले आशिल्ले म्हळ्यार कोणाक एंट्री ना आशिल्ले तेन्ना हो कसो करता की हांव कशी वचची बाबा म्हूण विचार करता तेन्ना एक विचार येता ताका की हांव एक काम करता हांव एक साधू जावन प्रवेश करता राज्यांतू कित्याक म्हळ्यार एक साधू कोणाकाय ना म्हणटल नाची म्हणून एक साधू जावन न्हू जप करता करता वता आनी तागेलो उद्देशू मातली घेवची आनी विकची चड मातली धन विकची उरता मात एक पोटली धन घेवन पोटलीन पुरा सामान घालून वता म्हूण जालें आतां तो एक वाट राखत बसता आशिल्लो की केन्ना राजा शिकारी करच्या भायर गेली ते वाट राखून बशिल्लो उरता आनी तेन्ना आपणान भितर वचका म्हळ्यार राजान जर पळयलें आपणाक जिवन उरचे त्रास सो राजान भायर वचच्या कशी वता म्हूण जालें राजा भितर वता आनी भितर वचच्या ताका एंट्री राबयताची कसो लायक ते सेक्युरिटी उरता न्हय द्वारपाल ताका भितर येवच्या दिनाची तेन्ना म्हणटा साधू वेशान पळयना पळय प्रणाम करून म्हणटा कशी तुमी हांगा येवची जाल्यार म्हणटा तेन्ना म्हणटा हांव हे बाजून वता आशिल्लो तुमी राज्या लोकांक आनी राजाक आशिर्वाद दिवचे खातीर आयिल्लो आसा म्हणटा तेन्ना भितर येवचें दिता म्हूण जालें तागेलें एक टास्क फुलफील जाता भितर येता भितर येवन पयलीं लक्ष वता ते तळ्याले वचून मातशें धरची पुरा तागेलें ते रॉड आनी सगळें घेवन तयार करचें बसता म्हूण जालें कशी तयार करची जाता तितल्याक ताका आयकून येत की राज शिकारी गेली आयलो म्हणून वापस हो भिवन वता आतां कसं करचें एक बाजून ढोंगी जावन आयिल्लो आसा आनी जर अशी पळयल्यार जालें म्हूण लागता कसं करता एक सांचो खड्डो म्हळ्यार एक फोंड कर न्हू तातूंत पुरो तागेलें सामान घाल न्हू माती घाल न्हू ताजे वयरी अशी तोंडा पुरा माती तोंडा आंगा बिंगा लावन घेवन एक संन्यासी एक्चुअल संन्यासी वेश घेवन जप करचें लागता श्रीराम जय जय राम करता केन्ना हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा अशी देवाल नांव घेता आनी लागता तितल्याक राजान आयल म्हूण जालें राजान येवच्याक राजाल दृश्टी पयली ते मनशाचेर पडता म्हूण जालें ओ साधू मनुष्य तुमी हांगा कशी म्हणून वळखना ताका मनांतू ते फिशरमॅना अगदी भंय उरता की राजान जर म्हाका वळखलें आपणाक जालें मात तागेलें इतलें मेकअप आनी अशें करून उरता की कोणाक सादारण ताका वळखुचें शकना तेन्ना राज ताका पळोवन अगदी प्रसन्न जाता आमगेल्या द्वारान तूं एक संत पुरुश आयला तागेलो आदर सत्कार करका म्हणून ताका भितर या म्हणून राजा भितर आपोवन व्हरता आनी भितर आपोवन व्हरून ताका मस्त तागेला मस्त चंद कोण आदर सत्कार कर न्हू कडे कसले करता की म्हळ्यार पयले पण आमगेले थंय आयल्या म्हणून कसले भांगरा नाणयाचे हजार नाणें आशिल्ले आसात 5 पोटली दिता म्हूण जालें तर एकदम आश्चर्य लेखी चड अशी 5000 भांगरा नाणीं म्हळ्यार साधारण वस्तू हे कडेरी घेवन सगळे लोक आशिर्वाद दितात सगळे लोकांक बरें जावो कोण साधू वेशार आयला पळय तशें करून न्हू कडे राज्यांतल्यान भायर वता म्हूण जालें कडे भायर वताची आतां पयशे घेवन वता घरा तर्फेन वता आसा वता ताका मात एक विचार येता की हांव अशी हे ढोंगी जावन खाली जप करची ढोंग केली लेखाची म्हाका इतलो व्हड सन्मान मेळ्ळो इतले म्हगेले पुरा समस्या दूर केले हांव जर खरें जर भक्त जर आशिल्लें आसल्यार खरें मनस्पूर्वक जर देवाल नांव घेतल्यार देव म्हगेली कितलो काळजी घेत आशिल्लो कितलो काळजी घेन हांवें म्हूण थंय तागेलो विश्वास वाडटा
आणि तेन्नाचे दोन ते माश्ली धरचे आणि माश्ली म्हणजे हत्या न्हय ते पुरा काण एक शुद्ध भक्त जावन न्हू देवाल सेव करचे लागता आणि अशी म्हळ्यार देवाल नाव आमी अज्ञान वश बी घेतले ढोंगी रुपान ताजे अर्थ आमी नाही की लोकां मुखार वचून ढोंग करका म्हण प्रश्न नाही आम्ही मनस्पूर्वक घेवका मात्र सांगची उद्देश कित म्हळ्यार हे खरी काणी ही श्री रामचरण दास कसले रामचरण दास बाबाजी स्वामी कोण की आसा तागेली सत्य घटना काणी ही ताण आशिशील तो फिशरमॅना वयल्यान अश जालेलो आम्ही एक उद्देशान जप करका की आतां म्हण सपोज एक बांय आसा बांयन तू उदक काडका जाल्यार एक मनुष्य पडलो म्हणल्याक ताका भायल लोकांक आवाज दिवका जाल्यार तो कशी आपयता बांयन एक मनुष्य पडला ताका पोवचें कळना भायर येवक तो कशें करता कोणा म्हाका येवन वांचे आनी कोणा म्हाका येवन वांचे ना कोणाक आवाज येतवे वांची प्रश्न ना कोणाला लक्ष वच सारक ना त्याची जर तांडव व्हडव्हडान हृदयान म्हाका वांचे याची अश म्हळ्यार कोण येवन ताका वांचोच प्रयत्न करता तागेले आम्मानी अशी नसल्यार तर विचारची नाका ती स्वता पडून घेवन ताका वांचोच प्रयत्न करता अश म्हळ्यार होय की नाही तशीची आम्ही ह्या भौतिक संसाराचे ह्या अनर्थांचे लोभ मोह आणि तू पुरा फसून वाचाची ही मेगेल बायली मेगेल बा म्हणून हे मेगेल चेडू म्हाका हाक होड कोण अशी करका तशी करका इंजिनियर करका डॉक्टर करका नात्र चिंता पण थंयपासून पावना आणि सांगचे वतना मस्ती चड जाताले पण अशी म्हळ्यार आमी हांतूची फसून असल्यार देवाल नांव घेतल्यार बी केन्ना 16 माळ जाता आनी केन्ना ते वयर दवरतात तशें केल्यार जप केलें म्हणटा हांवें त्या उदकांत पडील मनशाल्या वारेची कोणा कळनाशिल्ल्या वार तो म्हणल्यार हरे कृष्ण अशें म्हळ्यार कसो उत्साह देव कसो म्हूण लागता उरो थंय उरो म्हूण लागतो त्या उद्देशान आमी म्हणचे ना आनी कसो की म्हळ्यार 2 मिनिट घेऊ भारती पै माताजी एक पॉइंट सांगचे खातीर का माताजी आमी केन्ना देवाल नांव केन्ना घेताची तेन्ना आमकां फायदो बी आसा अशी न्ही की घेव का आमगेलो उद्धार जातलो प्रश्न न्ही इमिजिएट फायदो कितके म्हळ्यार आमची समस्या सगळो काका आसा कोणाक आजकाल दिवस सांज जाल्ली चेडवाक धरून घेवन न्हू मनशा कळना सोडले तो वे कोण वदरत सोडल्यार सगळो काका मंतार पासून सगळो काका समस्या आसा म्हणून आसा प्रॉब्लेम नाशिल्लो कोण आसवे सगळो काका आसा कशें ते लॉरियलाले ऍड येत न्हय 5 problems 1 solution कोण घेवन तशी 5 problems नाही ऑल प्रॉब्लेम्स 1 solution हरे कृष्ण महामंत्र ते आम्ही याद दवरलो कसं की म्हळ्यार कशी प्रॉब्लेम कशी सोल्युशन करता की म्हळ्यार आता कशी आम्ही विमानाचेर वता न्हय विमानार वचका जाल्यार आमी सकल ग्राउंडर लेवलार आशिल्ले तेन्ना आमी बिल्डिंग पुरा पळयताची व्हड बिल्डिंग दिसून येता त्याची वयर आकाशा वयर वचून उडका जाल्यार ती बिल्डिंग पुरा नो डाउट ती व्हड असल्यार बी कशी आमकां स्थान दिसून येता पळय की मात ते बिल्डिंगा सायज चेंज जाला ना ते आशिल्ले तितले आसा मात ते कशें स्थान दिसून येता तशीची आमगे लायफान प्रॉब्लेम ते उरताची ते काय चेंज जावंक ना म्हळ्यार बी येताची येऊ का बी कसं म्हळ्यार प्रॉब्लेम येना जाल्यार आमकां ताजेर हॅपीनेस म्हणून तो वेल खंयचेच पळय ताजेची आमकां कसं म्हणटा सांग ते अनुभव येना ताजेची व्हॅल्यू ना म्हणटा पळय तशी प्रॉब्लेम्स उरताची मात ते प्रॉब्लेम्स टॅकल करची कशी प्रॉब्लेम्स व्हड असल्यार बी व्हड दिसून येना म्हणटा पळय ते आमकां जप केन्ना मनस्पूर्वक करताची तेन्ना आमकां कळून येता प्रॉब्लेम आयल्यार बी तूं कसो जालें हो प्रॉब्लेम जालें व्हड न्हय कोर न्हू आमी लायफ क्रॉस करताची आनी देवा वट्टू तितलें आमगेलें कनेक्शन वाडटा वी गेट मोर लिंक्ड टू कृष्णा सो आमी आमगे मनान जप करका आनी खंयचे प्रॉब्लेम आयल्यार बी म्हाका कितें मेज्जेचेर म्हाका हो प्रॉब्लेम येवंक आशिल्लो म्हणून हो मात ते क्वेश्चन हाडचें काय ना म्हाका हाडले जायत आनी तूं देवान कसले म्हगेले बरे विचार केलेले आसा हो विचार येवका सोडून म्हाका कसले ताप आयलो म्हाका कसले हे कश्ट आयले असो बुद्धी असो विचारूय येवचे ते आमी प्रयत्न करता सो आयची जपा टॉक बेगीन लांब जाले सॉरी फॉर दॅट आनी हॅपी जया एकादशी सगळ्या लोकांक आयज दिवसा जाऊ तितले चड मनान जप कराची प्रॉब्लेम्स कसले सगळे सॉल्व जात पळे विश्वास मात पूर्ण दवरले हरे कृष्ण थँक्यू सो मच मुरलीधर चरण प्रभू आणि सगळं भागवत पुराण टीम हरे कृष्ण माताजी अनंत धन्यवाद बारी चंद कोण तुम्ही आज जपा टॉक दिला
आम्ही जप कोण कोण जप करता की त्यांनी खंडित थोडेपणी जिवनात एक परिवर्तन अनुभव केलेला आसा जाल्यार आज तुमगेली ह्या काणी मुलक तुम्ही जपाचे महत्व सांगले मस्त खुशी झाली खंडित एक सिनियर डिवोटी ताकून असं एक प्रवचन ऐकूच निमित्त मस्त जनाल मन परिवर्तन जावन आशा पुरो कोण कोण जप करू का म्हणून मना लेखता असच की प्लीज व्हॉट्सअप ग्रुप आसा चॅन्टिंग ग्रुप आसा तांकां जॉईन जायाची ग्रुप आशिल्ले निमित्त आमी रेग्युलर चॅन्ट करताची आणि ग्रुपांत आमी रिपोर्ट करताची तशें देखून हांव सगळ्यांक विनंती करता कोण कोण ग्रुपान की आज सांग दिवस एकादशी दिवस आजीच ग्रुपा जॉईन जायाची लिंक तुम्ही कोणाका आम कोणाका कॉन्टॅक्ट करेत तुम्ही तुमकां कोण भागवत पुराण कोंकणी टिमांत कोण गुतस की तांकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करायची आणि ग्रुपा जॉईन जावन रेग्युलर एक राउंड जाल्यार एक राउंड जस्ट 108 टाइम्स देवान नाव घेवचें जस्ट लागचे 7-8 मिनिट ते खंडित सकडा लागी साध्य सकडा साध्य आसा एक राउंड ताकून स्टार्ट केला मुखार तुम्ही चढयता वचीत राउंड अशी हांव विनंती करता सगळ्यांना व्हॉट्सअप ग्रुपाक चॅन्टिंग ग्रुपाक जॉईन जावपाक म्हणून मस्त धन्यवाद माताजी सकट भक्तवृंदा तर्फे तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद. आता आमगेल पारायण आमी कंटिन्यू करें पंचाध्यायु कर्मसन्यास योग सांगूक आमगेल उठसाची 1 to 8 श्लोक धन्य आचार्य 9 to 16 श्लोक अचला आचार्य 17 to 23 श्लोक आर्य आचार्य 24 to 29 श्लोक लीला पै माताजी. धन्य आचार्य असोचमा हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः. सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसाः. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशिः. नवद्वारे पुरैरेहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं
प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योऽन्तः सुकोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं एष यः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायदात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. सक्कड़ जनन बारी चंदकोन रिसाइट केले धन्य आचार्य अचल आचार्य आर्य आचार्य प्रति एकादशी येताची प्लीज फर्स्ट जावन रिसाइट करताची धन्यवाद. तशीच लीलाबाई माताजी प्रति एकादशी येताची धन्यवाद. माताजी प्रति एकादशी योकमण विनंती करता बारी चंदकोन रिसाइट केले तुम्ही धन्यवाद. अत संचय अध्याय आत्मसंयम योग संगु कमगलुट्टासची 1 to 8 श्लोक स्वाति महाले माताजी, 9 to 16 श्लोक साईराम महाले माताजी, 17 to 24 श्लोक सदानंद महाले प्रभुजी, 25 to 32 श्लोक माया अरविंद मल्ल्या माताजी, 33 to 40 श्लोक कमला वसंत माताजी, 41 to 47 श्लोक सुमित्रा महाले माताजी. हरे कृष्णा. स्वाति महाले माताजी असच तुम्ही. हरि ओम. हरे कृष्णा. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्घृण चाक्रियः यं सन्न्याससमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरोरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते
यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेत्तात्मनात्मानं नात्मनमवसदायेत आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। हरि ओम्। हरे कृष्ण। सुरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्वदेश्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सर्व समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनुकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कार्यशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं विशस्तानवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिः ब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयम्यमस्तित्रः युक्त आसितमत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमामत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। युक्ताहार विहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्येन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग
वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरिः ओम्। हरे कृष्ण। शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मोप्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवानुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयात्मना योगो दोष्टाप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्तो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति सद्योपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं दृष्ट गच्छति कठिनो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रविमनश्यति अपचित्तो महाभावो विमूढो ब्रह्मणः एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य देशः स्वधन्यसंशयस्तास्य नित्यानुपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेव नामृतः विनाशस्य न हि कल्याणकर्तव्ये दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां मतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्।
एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धं कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सत्तिति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सक्कड़ माताजी बारी चंदकोन रिसाइट केले सुमित्रा महाले माताजी कमला वसंत माताजी माया अरविंद मल्ल्या माताजी सदानंद महाले प्रभुजी साईराम महाले प्रभुजी माताजी संगील पंडी स्वाति महाले माताजी सक्कड़ जन बारी चंदकोन रिसाइट केले अनंत अनंत धन्यवाद माया अरविंद मल्ल्या माताजी तांनी या चॅप्टर कोऑर्डिनेट केलेले तांगेलेची फ्रेंड्स गी रिलेटिव्स गी मुगतना तांनीची सगळे चॅप्टर तांनी नाव दिलेले धन्यवाद माताजी अशी प्रति एकादशी नवे नवे जना घेऊन येऊका तुम्ही आणि या पारायणांक पात्र घेऊका म्हणून हांव विनंती करता हरे कृष्ण धन्यवाद सत्ता चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग सांगू कामगे नुटसची 1 to 8 श्लोक सुनीता मल्ल्या माताजी 9 to 16 श्लोक हेमापई माताजी 17 to 23 श्लोक आशलता प्रभु माताजी 24 to 30 श्लोक हीरा कामत माताजी सुनीता मल्ल्या माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मधाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेधं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं रसु हरे कृष्ण
पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस्तेजविनाशहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भाव राजसः तामसाश्च ये मत्त एवेत्ति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिः गुणमयो वैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमम् अव्ययम् दैवी हेचा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हरे कृष्णा। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा स सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः स सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्यतज्ञानां प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया याम्यन्तनुं भक्तश्रद्धया जुगुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदध्यामम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते ततः कामान् मयैव विचान्दिताम् अन्तवत् फलन्तेषां सर्ववत्यल्पमेधसां देवां देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढायं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छादेशसमुत्थेन बन्धमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वविमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरा मरणं मोक्षाय माम्यश्चित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादि
ये दैवं मा साजियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विद्युर्युक्तचेतसः। ॐ तस्य इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सक्कड माताजीन बारी चंदकोंडे साइड केले. फर्स्ट जावन सुनीता मल्ल्या माताजी, हेमापई माताजी, आशुलता प्रभु माताजी, हिरा कामत माताजी सक्कड आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योगमन विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग आणि 9 अध्याय राज्य विद्या राज्य योग सांगू कामगे लुटसची डॉक्टर सीवी कामत आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा. मॅटर चॅप्टर आमची टीम 1 to 7 तृप्ती कामत म्हणटा आसा, 8 to 14 मैथिली नायक अमेरिका गोनो, 15 to 21 ज्योत्ना कामत, 22 to 28 किशोर बावजी, चॅप्टर 9 1 to 6 रमनाथ प्रभु, 7 to 12 विनय आणि गौ रिचर्ड म्हणटा आसा, 13 to 18 पुष्पा जे पै म्हणटा आसा, 19 to 24 महिमा किनी, 25 to 30 अंजलि कामत, 31-34 आ म्हणटा आसा. Over to Trapti Kamat. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथः कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समुद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्. हरे कृष्ण. मैथिली नायक. मैथिली नायक. Oh, I'm sorry. मैंने अनम्यूट नहीं किया. अभ्यासायोग्ययुक्तेन सीतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थ अनुचितया. काव्यं पुराणम् अनुशास्तिरारम् अनुराणीयम् अनुस्मरा सर्वस्य धातारमचियन्तरूपम् आदित्यावर्णं तमसा प्रसृता. प्रायाणकले मनसा कलेना
भक्ता युक्तो योगबलेन कैव्य भ्रुवो मध्य परनमवेस्य सम्यक् सातं परं पुरुषमुपति दिव्यम्। यदाक्षरं वेदा विदन्ति विसन्ति यद्यात्यो विताग्रहा यादीक्षन्तो भ्रमया करायं करन्ति तत्ते पदं संग्रहण प्रवसके सर्वाधाभराणि सम्मम्यो मनोहृदि निधकया मृदुन्य आध्या आत्मना प्रवन्दस्तो योगा आधावरणम्। ओम मिथ्या एकसारं ब्रह्मा व्याहाराहं मम अनुस्मरण्या प्रयाति तज्जा जन्देहं सा याति परमं गतिम्। अनन्या चेता सात्ममं यो मम स्मराति नित्यः अस्यं सुलभा पराथा नित्या अयुक्ता योगिना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्म भुवनो लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमये रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। पुरुषः सर्वपरं पार्थ भक्त्यालभ्यस्य तन्मया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिर्येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी पुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगमुक्तो भवार्जुन
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। रामकृष्ण हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण चैप्टर 9 रामनाथ प्रभु ओवर टू रामनाथ प्रभु। ರಾಮನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಜಿ ನಾಚಿ ಅಣ್ಣ ಆ ನಿಮಗೆಲ್ದು ಸಾಂಗ್ತಾರ ಸಂಚಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಶುಭಾತ್ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ ಅಶ್ರದ್ಧಾನಾಃ ಪುರುಷಾ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿರ್ವತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಿ ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನಾ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಃ ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಭೂತಭೃನ್ನಚ್ಚ ಭೂತಸ್ಥೋ ಮಮಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ ಯಥಾಕಾಶಸ್ಥಿತೌ ನಿತ್ಯಂ ವಾಯು ಸರ್ವತ್ರ ಗೋ ಮಹಾನ್ ತಥಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿತ್ಯುಪಧಾರಯ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेष कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् असुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वथाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुकृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्णा। तपाम्यहमहं वर्षं निग्राणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापाः यज्ञारिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामलभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युं प्रहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वशान्तिनं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य योऽपिष्य पापे योनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमुसख्यं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव वैश्यसि युक्ते वैवम् आत्मनां मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। सीमापुरे ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮೈಥಿಲಿ ನಾಯಕನಿ ಗೌರಿ ಚೇಡಾಕ ಬಾಳ ಚಾಂಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿ ಪೂರ ಜನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ओवर टू भारती माई. हरे कृष्ण प्रभुजी. अनंत धन्यवाद. सगळे जण बारी छंद तुमच्या साईड केल्या. प्रति एकादशी नवे नवे जण घेऊन येतात तुम्ही खुशी दिसता. धन्यवाद.
ಸಕ್ಕಡೆ ಏಜಾಚ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಚೆರಡುಂದಕ್ಕೂ ಹೊಡ್ಡಪುಸನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗಮನ ವಿನಂತಿ करता हरे कृष्ण हरे आता दंचाध्याय 1 to 8 श्लोक शिल्पा हेगडे माताजीचे आणि 9 to 42 श्लोक रश्मी भट माताजीनी तांगेल टीम हरे कृष्ण शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगो नामः श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्पतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः हरे कृष्ण हरे कृष्ण chapter 10th sloka Rama Bhatt Mataji 9 to 13 Shanta Bhatt Mataji 14 to 18 बोधयन्त परस्परं Gita Mataji 19 to 23rd Jayashri Shanbag Mataji 24 dakunu 28th Usha Shanbag Mataji 29 dakun 33 Rashmi Bhatt Mataji 34 to 42 सांगा माताजी तुम्ही रमा भट्ट माताजी तुम्ही सांगायचे मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्त मानित्यं तुषन्तीं च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पर्तम् ज्ञानदीपेन भास्वत अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुष्वं स्वे सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असतो देवलो व्यास स्वयं ब्रवीषि मे सर्वमेतत् ऋतुमन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा स्वयं वे आत्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि षण्मतो नास्ति निवृत्तम् हरे कृष्ण
हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नस्त्यन्तो विस्तरस्य मे. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्य मदञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतस्मास्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्. हरे कृष्ण. जय श्री शानबाग माताजी तुम्ही सांगाची. माईक कोण सांगा माताजी. जय श्री शानबाग माताजी. जय श्री शानबाग माताजी तुम्ही सांगाची. पुरुदासां च मुख्या मां विधि पार्था बृहस्पतिं सेनानीमाहं स्कन्द सरसामस्मि सागर महर्षीणां रघुराहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयोज्ञोऽस्मि स्थावरनाम हिमालया अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चे शवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नरणां च नारदीपम् आयुधानामहं वज्रं धेनो नामास्मि कामधुक् प्रजनाचास्मि कंदर्प सर्पणामस्मि वासुकी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनन्तश्च अस्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम अर्यमा च अस्मि यमः संयमताम् अहं प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनापवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहं जषाणां मकरश्च अस्मि स्तोत्रसाम अस्मि जाह्नवी सर्गणाम आदि अरन्त्यश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्यानां वाद प्रवदताम् अहम् अक्षराणाम अकारस्मि अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षया कालो दाताहं विश्वतो मुखः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्री वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं प्रश्नीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि
जिकीर्षताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम् नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशथ प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यत् यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजं संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। 11th chapter रश्मि भट माताजी त्यांनी कोऑर्डिनेट केलेलं असं मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, गीता माताजी आणि जयश्री शानबाग माताजी आणि उषा शानबाग माताजी आणि प्रति एकादशी येऊन रिसाइट करताची मस्त धन्यवाद माताजी। नेक्स्ट चॅप्टर वच्चा 11th चॅप्टर सांगू येता असाची राधिका आगुंबे माताजी 1 to 5th, राधापै माताजी 6 to 10, दिव्या शणै माताजी 11 to 15, रमा भट माताजी 16 to 20, सुप्रिया पै माताजी 21 to 25, शांता भट माताजी 26 to 30, शुभा पै माताजी 31 to 35, दीपा कामत माताजी 36 to 40, श्रेयस कामत 41 to 45, सुषमा कामत 46 to 55। ओवर टू यू माताजी। राधिका माताजी तुम्ही सांगाची। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मा सन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्थः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तथो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। हरे कृष्ण।
दिव्या शणै माताजी तुम्ही सांगाची. माईक ऑन ना माताजी तुमगेलाय. दिव्या शणै माताजी. हरे कृष्ण. ऐकत असला. दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि सदृशी सा स्याद्यासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. हरे कृष्ण. रमाभट माताजी तुम्ही सांगाची. 16 to 20. अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव विशेष संगात् ब्रह्माण्डमीश कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुरंगाश्च दिव्यान् अनेक माताजी ऐक पडताना तुमगेलाय. रश्मी भट माताजी तांगे नेट लो म्हण येतस. ओके. अनेकबाहूधरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदीनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरीनिरीक्षं समन्तात् दीप्तनलार्कद्योतिम प्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. अनादिमद्यन्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहू शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरन्तं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपं मुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान्. हरे कृष्ण. सुप्रिया पै माताजी. हरे कृष्ण. अमिहित्वां सुरसंगा विश्यन्ति केचिद्भीताः प्राज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रष्टाङ्करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवर्तितास्तहं. नभस्वर्श दीप्तमनेकवर्णं व्यात्यानं दीप्तविशालनेत्रं
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितारन्तरात्मा धृतिं न विनाब्धि शमं च विष्णु। द्रष्टाङ्करालानि च ते मुखानि द्रष्टैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां भवोऽम्बुवेगा समुद्रवेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्य अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्राणि समृद्धवेगा लेलीयसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैज्वलद्भिः तेजो विरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तमोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हरे कृष्णा। शुभाबाई माताजी तुम्ही सांगाची. ओके हांव कंटिन्यू करता तांणी सांगताना. अख्याहि मे को भगवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवर्तिमम्. श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवर्तो लोकान् समार्तुमिह प्रवर्तत ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुना भुङ्क्त्वा राजं समृद्धं मयेव देवे निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिना द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तां जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपन्नान्. संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिव्रेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्यम्. हरे कृष्ण. दीपका माताजी तुम्ही सांगा. कृष्ण. अर्जुन उवाच ताने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निवरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकर्त्रा
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुषात्तदप्रस्तस्ते नमस्तुते सर्वर्थ एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादा प्रणयेन वापि यच्चावह सार्था मसस्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनवेषु एको तवाप्यच्युता तत्समाक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वस्य मोस्तव्यतिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्याः सीदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोका द्रष्टुं त्वदेनेन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं मेदं व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तपा मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपा दर्शन योगो नाम एकदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण इकरा चैप्टर वजील तंग प्रार्थना कदन मस्त मस्त धन्यवाद राधिका पै माताजी आणि राधा पै माताजी दिव्या शणे माताजी आणि रमा भट माताजी सुप्रिया पै माताजी आणि शांता भट माताजी तशी दीपा कामत माताजी आणि श्रेयस कामत आणि सुषमा कामत मस्त चंदकोरनु तुम्ही पुराजन रिसाइड केला प्रति एकादशी येवनु आणि पुराजन रिसाइड करताची मस्त मस्त धन्यवाद तशीची नेक्स्ट एकादशी वरन राजन नेवनु रिसाइड कोरका म्हणून सांगून निम्बता हरे कृष्ण हरे धन्यवाद कृष्ण माताजी हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद रश्मि भट माताजी तंगेल टीम भारी चंद कोन रिसाइड केल सक्कड जनान प्रति एकादशी येताची खुशी दिसता धन्यवाद माताजी नेक्स्ट एकादशी के येवक म्हणून विनंती करता तशीची आता 12 अध्याय उच्च पुढे थोडे अनाउन्समेंट असची फल्याक 2 फेब्रुवारी वराह द्वादशी रात्रि 8:30 इंडियन टाइम हिस ग्रेस गौर नटराज प्रभुजी तंगेल प्रवचन ए सेशन सक्कड जनान अटेंड कोरका म्हणून विनंती करता तशी 3 फेब्रुवारी फ्रायडे श्री नित्यानंद त्रयोदशी ते दुसरी रात्रि 8:30 हिस ग्रेस माधवचरण प्रभुजी तंगेल सत्संग त्या दिवस सक्कड जनान अटेंड कोरका म्हणून विनंती करता 9 फेब्रुवारी थर्सडे वैष्णव भजन संध्या तकाय तुम्ही भजन वैष्णव भजन ऐकूच ऐक विंगड एक मन अंतू खुशी दिसते सक्कड जना विनंती करता अटेंड कोरका म्हणून तशीच आमगेल मंडे वेडनेसडे फ्रायडे रेग्युलर सत्संग भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी सेशन्स कंटिन्यू जाता प्रति मंडे वेडनेसडे फ्रायडे तकाय सक्कड जनान अटेंड जावन ताजे एक लाभ घेवका म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण आता नेक्स्ट कंटिन्यू करताची मायका हरे कृष्ण मायका ओवर टू यू हरे कृष्णा भारती माताजी धन्यवाद मस्त लायक करून सकळाने लायक करून रिसेट केले दोडते आता मी मुखारी 12 अध्यायावरच्या भक्ती म्हणच्या इतिहासाची 1 to 7 शरदी शानभोग 8 to 14 सुकन्या नायक माताजी तशी 15 to 20 वीणा कामत माताजी ओवर टू यू शरदी हरे कृष्णा हरे कृष्णा अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते एषाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च तस्तमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्विरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्
Hare Krishna. हरे कृष्णा. मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाचातिरनन्तरम् भूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्मान्नोदित ते लोको लोकानोदुजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे श्री कृष्ण. हरि बोल. हरे कृष्ण. सकाळने भारी रायकोन मळे शरदी बाबू केदाय भावा लोटू अण्णा लोटू बैसून म्हणचे आज एकलीची बैसून म्हणला होडदल्ली चंदकोन एकलेना चंदकोन म्हणले. धन्यवाद. शिची सुकन्या नायक माताजी आणि वीणा कामत माताजी तुम्ही लायकोन म्हणले माताजी केदना येऊन केदना रिसेट करका म्हणून रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद. आता 13th चॅप्टर आवच्या 13th चॅप्टर आणि 14th चॅप्टर कोऑर्डिनेट केला मंदाकिनी शणे माताजी केदना हानी टीम घेऊन येताची भारी लायकोन म्हणताची. ओव्हर टू यू माताजी. मंदाकिनी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. आईचे भैमी एकादशीक सर्वांक स्वागत असा. आताचे 13th क्षेत्रज्ञ योग पठण करू येता सती. कल्पना राव माताजी 1 to 6, गीता पै माताजी 7 to 12, क्षमा ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಜಿ ಯೋಚದಾಯಿನಿ ತಾಕತಂಗಿಲ ಅಮ್ಮ ದೀಪಾ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 13 to 18 ಚಾಂಟ್ करताती. मधुमती शೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 19 to 24, शोभा केडी माताजी 24 to 29, गायत्री कामत माताजी 30 to 35. तशींची 14th विभाग योग ते ಚಾಂಟ್ करू येता असती. दीपा शೆಣೈ माताजी 1 to 9, नंदिता पै 10 and 11, पूर्णिमा शೆಣೈ माताजी 12 to 20 आणि लास्ट 21 to 27 हांव सांगता.
हरे कृष्णा. कल्पनाराव माताजी स्टार्ट करा ती. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्. आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मा विनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रधाराग्रहादिषु. नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते. अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्. असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्त्य च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च. सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्. भूतभर्त्रा च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः. मद्भक्ता एतद्विज्ञाय
मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्यद्यो निजन्मसु दृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्योक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरं एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावं संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशाध्यायः गुणत्रय विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गमसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् न प्रपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो व्रतमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः त्रीन् गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति तिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः
सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांक बारीचंद कोण सांगलें लास्ट मंथ हांव फुल बिजी आशिल्ली, कसली प्रॅक्टिस केली, बट तुम्ही सर्वांनी मास्टर्स निरगळ जावन सांगतात म्हणता पळय तशी सांगला. भरती धन्यवाद. कल्पना माताजी, गीता माताजी आणि दीपा माताजी, मधुमती माताजी, शोभा माताजी, गायत्री माताजी, नंदिता चरडा चंद कोण सांगले तुम्ही आणि पूर्णिमा माताजी, सर्वांक धन्यवाद. हरे कृष्णा. बॅक टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मंदाकिनी माताजी भारी चंद कोण सगळ्यांनी म्हणले तुम्ही लायकून ऑर्गनाइज करता जी केदनाय मस्त मस्त धन्यवाद. केदनाय अशीच तुमगे टीम घेऊन येवका भारी खुशी आमकां. तानीपुर मास्टर माताजी, तानीपुर मास्टर मगल कनी नातंतु. हरे कृष्ण. तुम्ही ते ऑर्गनाइज करतात माताजी लायक करून सगळ्यांक वट्ट करून म्हणचे ते एक ऑर्डर विषय. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आता मी मुखार येवच्या पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग 15 अध्याय म्हणच्या इतिहासाची 1 to 7 शिशिर शानभोग, 8 to 14 प्रत्युषा केणी आणि 15 to 20 आशा नाईक माताजी. ओव्हर टू यू शिशिर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृत्ता विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोह जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं
विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमयुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। सर्वस्याहं मत्स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि तस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः परात्परमात्मैत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य ईश्वरः यस्माक्षरातीतोऽहम् अक्षरादतीतोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्वदति मां सर्वभावेन भारत इति उच्यतमं शास्त्रम् ययुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे लाइक बोलले सकडाने 15 अध्याय। थैंक यू थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। शिशिर तू बारी लायकून म्हणले देवा केदना येऊन पार्टिसिपेट करता भारी चंद कोण म्हणता मस्त मस्त धन्यवाद। तशीची प्रत्युषा गेणी तुवें लायकून म्हणले चेरडा केदनाय तू येऊन म्हणता आणि हे दोन्ही चेरडो अशी बाय हार्ट म्हणटाची विदाउट बुक मस्त खुशी जाता। आम्ही तांगेले थोडे शिकचीत अशे आसा चेरडो जाल्यार आम्ही तांगेले शिकचीत अशे आसा। तशीच आशा नायक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। केदनाय येऊन तुम्ही रिसाइट करता म्हणून हांव विनंती करता। आता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग या मुखार तकून विद्या माताजी एंकरिंग करतली। ओवर टू यू विद्या माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मस्त धन्यवाद मायका आणि भारती। सो पुराजन भारी चंद कोण सांगलाय 15 अध्याय तनक। सो आता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग सांगूक येतसची 1 to 8 सुषमा शणै माताजी 9 to 16 कार्तिक शणै 70 to 24 स्फूर्ति पै माताजी। हरे कृष्णा। सुषमा माताजी तुम्ही रेडी असच का? हरे कृष्ण। आओ फर्स्ट म्हणता मागीर हांव म्हणता। ओके देवा। ओके ओके। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच
अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं धर्मश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजःक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञायाचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तैञ्च निवृत्तैञ्च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् काम हैतुकम्। हरे कृष्ण। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मसंभाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं
यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. भारी चंदकोन सांगल्यार स्फूर्तीपै माताजी तुम्ही, तशींची सुषमा माताजी तुम्ही भारी चंदकोन सांगल्यार. कार्तिक भारी चंदकोन सांगली दवा तुवें आम्हाला टू बैसून कुशीचेर तुका पळयतना संध्या वंदनाच्या मुद्रेनी पुरा पळोवन म्हाका भारतील पुत्ताले सिद्धार्थ अडुगा सेट तवे तशी चंदकोन मुद्रेनी कोरनु लक्षण दिसता. येवकारे देवा प्रति एकादशीक ओके आम्हाला टू बैसून अशींची पारायण करी भगवद्गीता. ओके मस्त मस्त धन्यवाद सुषमा माताजी आणि स्फूर्तीपै माताजी. कार्तिक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद दिता. अशी प्रति एकादशी एक म्हणून म्हणून हरे कृष्ण. नेक्स्ट आता मी 17 अध्यायावरच्या श्रद्धात्रय विभाग योग हे सांगू येताचे 1 to 7 गिरिजाराव माताजी आणि 18 to 14 विनामल्य माताजी आणि 15 to 21 डॉक्टर कामाक्षी माताजी आणि 21 to 28 स्फूर्तीपै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषानिष्टा तु का कृष्ण सप्त माहोरजस्तमा. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावच सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. तत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवां यक्षरकांक्षी राजसाः प्रेतानुभूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्तां कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तश्च शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयाम्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप्तास्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारध्या आहार सात्विक प्रियाः कट्टं लल्लवणा तुष्णा तीक्ष्णरूक्षविदायिनः आहारा राज्यसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातमामं गतरसं पूतिर्पर्युषितञ्च यत् उत्तिष्ठमपि चामेध्यं भोजनं तामस
प्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टिव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनतमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन् तप उज्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुद्वेगपरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। दातव्यम् इति यत्तानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्ण। हाँ सांगतोय माताजी. हाँ सांगायची स्मृती माताजी. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः. ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां. तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते. प्रशस्ते कर्मणि तथा सचब्ध पार्थ युज्यते. यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते. कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धातय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
पुराजन भारी चंद कोण सांगला 17 अध्याय गिरिजाराव माताजी, वीणा मल्या माताजी, कामाक्षी माताजी, स्फूर्तीपई माताजी, तुम्ही भारी चंद कोण 4 जणांनी भारी चंद कोण सांगल्या खुशी जता पुराजन यत्तसची वीणा मल्या माताजी, गिरिजाराव माताजी, अबुधाबी असची जलरी सांगताची प्रति एकादशी येऊन खुशी जता अबुधाबी मस्त जन पार्टिसिपेट करतात हांतो ऐकताना भारी खुश जाता की इंडिया दखूनही भायर दखूनही मस्त जन हांतो पार्टिसिपेट करता आसाची सो आनीक चड जनांनी येऊ का हांतो पार्टिसिपेट कर का म्हणून आमगे पुराजनाली इच्छा सो तुमकां मस्त धन्यवाद पुराजन माताजीक अशी प्रति एकादशी येयाची आणि भाग घेयाची म्हणून हांव तुमगेला निमगून घेता आणि भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आता मी म्यूट झाला विद्या माताजी, म्यूट झाला. सॉरी. हरे कृष्ण. आता मी 18 अध्यायावरच्या लास्ट अध्याय मोक्ष संन्यास योगा हे सांगू येतसची 1 to 8 स्नेहा पै, 9 to 16 शांति शानुभग माताजी, 17 to 24 श्री लक्ष्मी शनै माताजी, 25 to 32 अश्विनी शानभाग माताजी, 33 to 40 प्रिया केनी माताजी, 41 to 48 रश्मि शानभोग माताजी, 49 to 56 संध्या ईश्वर माताजी, 57 to 64 राजेश माले प्रभुजी, 65 to 71 लोकेश शनी प्रभुजी आणि 72 to 78 कलावती अवधानी माताजी. हरे कृष्ण. स्नेहापै माताजी तुम शुरू करिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम परमात्मने नमः. अथ 18 अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणां यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्. यज्ञदानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतानपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं. नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेश भयात् त्यजेत्. सः कृत्वा राजसं त्यागं प्रेम त्यागं फलं लभेत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्.
शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः रोचते गुणसंख्याने यथा वृक्षणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययं यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विद्वान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्यवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्ता तात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुद्राहृतम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण. अश्विनी शान भागु अश्विनी माताजी के એવું ચર્ચાયના કઈ સો ತಂಗೆಲ್ಲ ಹಾವು ಸಂತ अनुबंधं क्षयं हिंसां अनपेक्ष च पौरुषं मोहाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षा शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शटो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं दतेश्चैव गुणस्त्री त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तामसाव्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनपाणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्रिधानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्
विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदावृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं ये देवि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्वाक्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् प्रत्यक्त्वा रागद्वेषौ युद्धस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्काय मानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् तस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्म हरि ओम ऐकत्वे हरे कृष्ण वै प्रभु चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुक्तो
उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वर सर्वभूतानां प्रदेशेषु न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया। इम्रशेत तदेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वच। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं रश्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्कृत्य रूपमद्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् रश्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಉರಾಜನನ್ ಭಾರಿ ಚಂದುಕೊಂಡ್ ವಜಿಲನ್ 18 ಅಧ್ಯಾಯ. ಶಾಂತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಿಯಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ರಶ್ಮಿ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮಾತಾಜಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಈಶ್ವರ್ ಮಾತಾಜಿ, ರಾಜೇಶ್
प्रभूजी, लोकेश प्रभूजी आणि भारती पै माताजी. सो मस्त मस्त धन्यवाद भारती पै माताजी. आमके एक अवसर मेळता आम्ही लेक्चर वजूच्या जायना म्हणून आमकां वजूच्या म्हण जाल्यार कृष्ण काही ना काही एक अवसर दिता. सो मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशीका पुराजणान येवका पारायण करका म्हणून हांव तुमगेले निमून घेता. हे एक आमकां इतला एक अवकाश दिला भगवत पुराणांत आनी कोंकणीत आनी की प्रति एकादशीका येवन पारायण करचें. एक आमकां एक सदाव दिला. एक 1.5-2 वर्ष जाता येता न्ही परा. सो सदां प्रतिजन मस्त जनांत हें जाता सो तुमगे रिलेटिव्स काही सांगाची 5 श्लोक 10 श्लोक ಕೆಲವು ಜನ ಶಿಕ್ತಾ ಸಚಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಶಿಕ್ತಾ ಸ ಮಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ जाता म्हणून येयाची. ಕೆಲವು ಜನ हा एकादशी म्हाका श्रद्धेर वजूका म्हणून हा तांणी येयाची. म्हळ्यार प्रत्येक कशी जाता कृष्ण कशी घेता तो तेंची म्हणटा आसतना भावग्राही जनार्दन कहतो तुम्ही कशी घेतल्यारी तो तशी घेता. सो बट येयाची वाजेयाची. सो तागेल्या कृष्णाला एक हाका पात्र जायाची म्हणून हांव तुमगेल्या निमगून घेता आसा. मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां पुरा जनाक. एटलिस्ट सर्वे एक 8-9 जन असता शिरेची आज 8 जन सचापी एंड म्हणताना 18 अध्यायक. सो मस्त मस्त धन्यवाद की लेखता असं की चलो आम्ही लेखच्यात एक जन नाही की प्रतिपटी म्हळ्यार आम्ही असाची प्रति 2 वर्स दाखवून. सो चेंज चलो 4 जणांनी येवका म्हणून आमकां आशी लास्ट कोण करता की तांणी अयो देवा एक 8 जणां आसल्यार होड ना एटलिस्ट जाता म्हणून. बट आसताची तुमकां मस्त धन्यवाद पुरा बसताची तुम्ही पेशंट सारी आयकुच्याक मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां पुरा जनाक. अशींच कृष्णा पात्राक हे अनुग्रह पात्र जावन येवका प्रति एकादशीक म्हणून हांव तुमगेल्या निमून घेता. हे अवकाश काण घेवं नाकाची म्हणलेले एक अवकाश आमी घेवका. सो पुरा जनाक भगवत पुराणा तर्फे हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. मस्त धन्यवाद भारती माताजी आणि माया माताजी. सो म्हाका जी येवच्या जायनी ऑप्शन जाल्यार तुमी 2 जणांनी घेतला कोण घेतला. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. सो आता मी जस्ट एक अनाउन्समेंट आसा. आता आमगेल्या भगवत पुराणा कोंकणीत तांणी टिमात आनी कसकसान करता आसची म्हणून. सो फाई भारती माताजीन ऑलरेडी सांगला वरह द्वादशी 8:30 इंडिया टायमाक. सो गौरांग नटर प्रभूजी हांणी भारी लायकून स्पीकर हांणी भारी लायकून हांणी सांगताची दिताची प्रवचन करताशी. सो टाइम आशिल्लो प्लीज येयाची. 1 घंटो येवन आमकां हें करूं येता जे एक लाभ घेयाची पुरा जन वराह द्वादशीच्या हाजे विशयाक. नेक्स्ट 3 फेब्रुवारी का नित्यानंद त्रयोदशी आसा. सो हाकाय आमगेले एक प्रवचन कार्यताची हिज ग्रेस माधवचरण प्रभूजी हांणी भारी लायक स्पीकर हांगेले तुमी पुरा जन आयकुच्या येवका म्हणून हांव निमून घेता. तशें 9 फेब्रुवारी वैष्णव भजन आसा. लायक जाता चिके चेंज तुम्ही येयाची आयकयाची. आमकां म्हळ्यार देवस्थान आम्ही कसं ऐकत आशिल्ली की सांज दाखून ते भजनाची बट वैष्णव भजन कसं नाही म्हणून आमकां ऐकत ना आशिल्लें. सो हाजे वेरी सर्वतर आमकां कळ्ळें वैष्णव भजन कसं नाही ताजी कसं हें आसा म्हणून. आयकता तुमकां ताजी रुची लागता येयाची. आयकल्यार फर्स्ट येयाची आयकयाची मागीर मात्र कळटा ताजी रुची कसं म्हणून. सो पुरा जणांनी पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव निमून घेता. तशींच आमगेले आतां गीता सुबोधिनी जाता आसा सोमारा बुधवारा आनी शुक्रारा. सो ताका सेम भगवत गीताची चॅप्टर वायज जाता आसा. आमकां आमी वाजिताची अर्थ करची आमची केल्या ना आमकां अर्थ करता की आमी कसो अर्थ जाता भगवत गीता अशी वाजिल्यार आमी श्लोक वाजिताची ताजे ट्रान्सलेशन वाजिताची आमकां अर्थ जायना. आमी लेखता आमकां अर्थ जाल्या म्हूण बट जायना तातूंत मस्त व्हडलो अर्थ आसता. सो आमकां ते कळका म्हण जाल्यार आयकूं का म्हण जाल्यार प्रत्येक चॅप्टराचे तुमी येता आसची दोनी प्रति एकादशीक तशींच हाका एक अटेंड करून पळयाची ताजे अर्थ कसं नाही गीतेचे कसं सांगला कृष्णान आमगेल जिवनाक कसं अळवडीसून घेऊ येता म्हणून हाजी बागे अर्थ करून घेवच्याक मस्त स्पीकर येता आसची लायकून आमकां अर्थ करून घेताची कितले जात की तितले आमी अर्थ करून घेऊ येता म्हणून हांव लेखता आसा. ह्या मागीर एक आमकां अवकाश दिला भगवत पुराणा कोंकणीत तांणी. सो प्लीज पुरा जणांनी येवका म्हणून हांव पुरा जणांनी नेमून घेता आसा. सो जाल्ले आयचे एकादशी आनी नेक्स्ट एकादशीक मेळया. सखीचंद माताजी